Sinoć ste na televiziji Vijesti imali priliku da odgledate drugu po redu emisiju U lavirintu, koja je dio projekta Zaposli se i ispričaj priču Centra za istraživačko novinarstvo. Ovaj projekat finansira Evropska unija posredstvom Ministarstva financija Crne Gore, a glavni korisnik je Ministarstvo rada i socijalnog staranja. Tema druge emisije bila je rani i ugovoreni brakovi. Kako ovakvi brakovi utiču kasnije na život mladih Romkinja i Egipćanki, u nastavku nam prenosi Nina Bošković. Podaci međunarodnih i domaćih organizacija ukazuju na izuzetno nepovoljan položaj ženske djece unutar romske i egipćanske zajednice. Djevojčice mimo svoje volje često ulaze u brakove koji su ugovoreni i prisilni prije svog punoljetstva. Čak 20% majki iz romskih i egipćanskih domaćinstava brak je sklopilo do svoje navršene 15. godine, dok je svaka peta Romkinja između 15. i 19. godine rađala. Ugovorenim brakovima kod maloljetnica krše se osnovna prava djeteta i ugrožava psihofizički razvoj. Ulaskom u prisilni brak, mlade Romkinje i Egipćanke često bivaju žrtve koristoljublja i prinude. U posljednjih par godina je sve manje i manje. To shvatamo kao našu negativnu tradiciju, jer ne smatram da je uopšte poželjno i da je uopšte dobro da se djevojčice od 13-14 godina udaju. Što se tiče Romskog savjeta i mene lično, ne prihvatamo uopšte, jer nismo za to da se djevojčice od 13-14 godina koje nisu završile ni osnovu, koje su možda i napuštili školovanje u 5. 6. razredu, stupaju u brak i pogotovo ako su u pitanju ugovoreni brakovi gdje treba djevojčice da odu van zemlje. Kao Romski savjet, da li se bavite sprečavanjem ovakve vrste brakova koji su prisilni, rani i ugovoreni i na koji način djelujete u pravcu sprečavanja ovakvih brakova? U posljednjih par godina od kad sam ja član Romskog savjeta, to jeste od 4 godine, već 5. stupila, nije bilo takvih slučajeva. Iz Romskog savjeta navode da državne institucije djeluju u pravcu zaštite dječjih prava. Svi znamo da ako stupe u brak sa 13-14 godina, bilo ko da prijavi, bilo to komšiluk, bilo to familija, rođaci, bilo ko, znamo da će odmah napraviti problem. Odmah će doći policija da provjeri da li je to istina i nije. Poći na ispitivanje djevojčica i dječak i čitava porodica. Između ostalog ističu da i nevladina organizacija Centar za romske inicijative doprinosi smanjenju broja ranih i ugovorenih brakova. Mislim da prave ono pravo, baš da ne treba da budu djevojčice žrtve od 13-14 godina kao što je možda nekad bilo. Ali isto tako ne bih volio da ako već ima tih ranih dječjih brakova, da kažem od 16-17 godina, da mislim da ne treba iskreno da se oni miješaju ako je već to voljno. Svoje viđenje o ovom problemu iznijela je i mlada Romkinja Šejla Pepić. Prisutna je pojava ranih ugovorenih brakova, u velikoj i dan danas u velikoj mjeri. Uvijek će postojati nekog ko će reći to je takav običaj, to tako treba, to tako mora, to je pravilnije, znači da se ispiše iz škole, no da nastavi obrazovanje i da nastavi normalan život kao i sve ostale. Negativne posljedice ranih ugovorenih brakova najviše se odražavaju na obrazovanje. Prekidaju školovanje, odlaze, može biti u inostranstvo, znači uopšte nemaju djetinjstvo kao što i svaka druga djevojčica, na primjer pripadnika većinske populacije ima. Šejla navodi da je od pojedinih romskih organizacija upućena podrška mladim Romkinjama. Međutim, neophodna je veća podrška od starijih predstavnika romske zajednice. Treba nam što veća podrška toga, znači zato što postoje nekoliko nas koje su svjesni naših prava i osnovnih ljudskih prava. Isto tako postoje i oni koji još toga nisu svjesni i kojima treba pomoć. Da li ste možda nekad u toku svog odrastanja osjećali strah i rizik od mogućeg prijevremenog braka i da li poznajete ostale djevojke ili djevojčice koje su osjećali neku vrstu straha da ne dođe do sklapanja ugovorenog i ranog braka? Nisam, zato što znači od malih noga sam tako vaspitana, znači da to kod nas ta pojava se ne može desiti, ali isto tako znači kod moje vršnjakinja, kod drugarica, znači iz osnovne škole, znači dešavalo se znači da u 7. razredu, u 6. napuste školu, posle znači saznamo da se udaju u inostranstvo. Iz Osnovnog državnog tužilaštva navode da ugovaranje braka maloljetnih lica nije propisano kao krivično djelo, s tim da je vanbračna zajednica punoljetnog lica sa maloljetnim kažnjiva u trajanju od 3 mjeseca do 3 godine. Pomenuto krivično djelo je teško dokazivo jer često oštećeni i članovi njihovih porodica negiraju zaključenje vanbračne zajednice.